Mzee David Katarkawe najiranga ngo kushanga ngo abatura ibintu babonabona ngukana uko abiri na rwara babanza kumcyuza ku misi ya hanguto. Ndivuga ndisamputo moto kantwa akantamba abatakana bagira ngo bamazire imyaka 15 n'urutindo rucwekire bit kandi mushubura yabo erimwe bitoke impundu hamwe n'ebindi bukaye byo kwekorera hamwe aka katindo kamazire imyaka 10 tushobirwe tutinaho kuraba kandi hariho nabana bari kurugaba bari kushomera umurutoma ahari kagunga hanyashitagera batinaho kuraba amizi umutunga gwenda kutwara abantu hona batako mu cwekeki nibagira ngo abana bavo nibagomiza nga bwashesha bwira ekiri kuretera abazire basigare mutima behanikire vuga baba bagira hishomero hata mezi gakija garuge ruguru gajanjara mu rutoki tubure cyo kuriya abana bacha baraza hishomero naje tagerejo irishomero ni yenaritero am the first headmaster of that school so abana bija baguruka bamwe bago mu mezi tutandika ko bajaburamo imyaka mirengwa so ecagerizeho kutufosinga munonge kirengire muzi yakija yarwara hari nangwa bamurete hanuya akirwaraga tuba first kumwiyoko nekigagara kuzara kwakura bo kubashotora tushanga twinde kizibicango munonga kushanga mukazi ari handa kandi ukashanga aratambuza kigere kandi ntambura ziriho konko kashanga turamutwara mu ngaro paka kwikahangu to mushanga yazarira no mu muhanda ushanga yazara kubi ushanga kira turetereka kizibuza kwikahigwa rero ushanga yashishikara habwe shonga ye ntamburana abahire yo koro rutindo rwabo nuko kutunga abanyambabazi abahireza akavatsi n'imotoka yabashombire maramu baki bakakoro rutindoro tukamanza twataho amabare umutunga gwija gwagatwara mwe nikwe kuba fosti tukakwata efuka nesururu ora no kumpinyire mpare nandi mu mizi ndi kulima turi kuteho karafati abantu nibabora reba abagezeho kutama mana gabo kubatiro muranga abo kugira enta ugudorubi ningo rutindo batishire itunga foundation twashita bakikiriza na twajya ngo tuza kubahereza muzizi base kubayamba abana bakora rutindo bityo no baraye barakozere inguto z'abantu aba zikirimbe mnonga gashaka Ruth no wamanya